Paima ijalohita hatani Tuhan nagabe boni bohal ni hapor sayot ta sadarion perlobe martonggo hita. Dia tu pa sombah nami hubamu Tuhan. Halani hapkon hanami dotongon. Luar biasa doham makasomani hanami. Das kubani panorangon Bapa. Bani haganupan hidup ni hurmu Tuhan. Ia hapkon hanami dotongon Tuhan. Talup hanami memuji pasangapkon goranmu. Tuhan Yesus hadir hamba Bapa. Nalaho manangar merenungi hatamu hanami. Ibagas Kristus Yesus jaloham tonggo nami. Amin. Ayat harian Batta Sadarion Aima Senin 24 April 2020 Galatia 4 ayat 7. Ase sing bejabolon ham tapi anak do. Tapi anggo anak lanjar panean marhite nei bata. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dong dua halak si pertukang rumah tene. Pertukang na perlobe isuru ia membahen kamar mandi i rumahon sesuai dengan aturan neaturhon si mada rumah bani. Janah ia menukun sonahado ibaen letak ni warna ni 3 senti ukuran ni pakon nalegan. Harus didikte baru marhorja ia. Pertukang napaduahon ia berkreatif. Nah songon lahu membangun kamar mandi pribadi. Nah na sosok na jenges menurut ia aima ihorjahon. Kita ganupan partukang na parlobiay ipausih songon jabolon tene. Jabolon na idikte ia turhon oleh titah. Dibelenggu oleh titah. Jabolon ni dosa apalagi dibelenggu oleh dosa hisap-hisap ni daging. Tapi si partukang na paduahon ay maanak na memang makorjahon harosuh ni si mada rumah. Na makorjahon kamar mandi ni si mada rumah ay sesuai dengan yang indah, jenges, tahan lama. Halani ia hapkon ni do bahasa ay milik pribadi ni. Usisonay do agiam bilata bani Galatia on. Isobut Tuhan do marhite Yesus Kristus lang be isobut na siyam jabolon. Tapi anak do. Tentu identitas na baru doon hubata. Identitas na maharga doon hubata. Anggo anak kita tentu panean pewaris bani harajaw ni nebata. Adong mahata bani harta kekayaan ni bapata na inaguri atas ay. Luar biasa do harga ni kita. Na makaporsayay Yesus Kristus ilobe-lobe ni nebata. Halani ay marhite ay harian sadarion. Pataridak kon hita ma. Bahasa hita ay maanak-anak ni nebata. Napatudukon parlahon ni bapata na inaguri atas ay. Lambin marsangap, marmulia maguran ni Tuhan. Marhite horjat ta si ganupari tene. Tuhan mamasu-masu. Asehatan ni nebata na mengangkat martabata. Mengangkat status ta. Jabolon ni dosa hinando hita. Tapi doma gabi anak hinaholongan ni nebata. Merdeka matungon hita tene. Tapi pakai hita makabebasan kemerdekaan ay. Lahu pasangap kon goran ni nebata. Amin martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani holong niatemu. Na mengangkat martabak nami. Memberi status na baru huban nami. Jabolon ni dosa hinando tungon hanami Tuhan. Tapi marhite holong niatemu Bapa. Gabe iyang katham hanami. Gabe anak na maharga pewaris bani harajaonmu.
luar biasa tongon holong muhuban nami. Halaniai Tuhan pargogohi ham hanami. Laho makargahon status na baru. Identitas selaku anakmu hanami Bapa. Pamalaskon uhurmu, pasangapkon goranmu itong atongah ni parguluhan nami si ganupari. Pasu-pasuham hanami sa darion. Pasu-pasuham keluarga nami. Pasu-pasuham pasarian nami. Hitemu Tuhan nalaho pabagalhon goranmu. Ibagas Kristus Yesus jaloham tonggonami. Amin.